cyane mu nkengero z'umujyi wa Goma ubona ko Fardc yafashe umwanzuro ukomeye cyane kandi yashyizemo intege yo kwigarurira uyu mujyi byanze bikunze. Fardc neza hafi ya teritwari ya Masisi ikomeje gukora akazi gakomeye nyuma y'uko Kazinga yongeye gusubira mu maboko y'igisirikare cya leta ya Kongo. Urugamba rukomeye rurakaze, bari gushaka uburyo kibafata imihanda yose yinjira Goma bakabuza M23 ubwinyagamburiro. Ni mu gihe kandi bivuga ko bafite amakuru ko abasirikare bake ba M23 aribo bari Goma bavuga bati mureke do profiter mu aka kavuyo. Igoma n'abasirikare benshi bahari, bari abasirikare bakomeye ndetse n'abanyapolitike bari tubagotere tubafate mpiri bagezwe mu rukiko rwa gisirikare, dore ko bamwe benshi bakomeje kugenda bagaragazwa nk'abanyabyaha, dore ko urukiko rw'Kinshasa rwa gisirikare rwakatiye abarimo Bertrand Bisimwa, Corneille Nanga, General Sultan Emmanuel Makenga n'abandi bakomeye igihano cy'urupfu, aho bivuga bati reka turwane tubafate bajye kurangiza ibihano bakatiwe. Bihagaze gute? M23 ntabwo ituje, nagezweho ku mugoroba kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Bihagaze gute? Reka tubanze tubabwire situation y'umutekano muri Sud Kivu, tuze twakira Roko Informa atubwira uko bihagaze muri Nord Kivu. Ndakubwira ko muri Sud Kivu ho ni offensive aérienne, aho rero M23 ikomeje kugendera swo bikomeye n'igisirikare cya leta mu misozi miremire murenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ari kuvuga ko ku mugoroba kuri uyu wa kabiri ingabo za leta Force Armée de République démocratique du Congo zongeye kugaba offensive aérienne zikoresheje combat drone ku birindiro bivuga ko bigenzurwa na M23 MRDP twirwaneho mu minembwe. Amakuru ava mu baturage nanda covers yagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba aravuga ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda byiyongera, ahatangiye drone strike operation zaturutse mu bice bitandukanye. Ni unnamed aerial vehicles biri muri reconnaissance mission mbere yo gutangiza igitero. Izo surveillance drones bivuga ko zabanje gukora aerial reconnaissance mu gukusanya battlefield intelligence mbere yo kohereza precision guided munition ku birindiro za M23. Abaturage bo muri centre ya Minembwe batangaje ko bari kumva ibiturika mu misozi iri hafi y'uduce twa Kalingi, Bidegu na Karongi, aho bivuga ko harimo gukorwa forward operating position z'imitwe yitwaje intwaro. Aya makuru aravuga ko ibitero bya drone bizakurikiwe n'ibitero byo ku butaka bizakozwe n'ingabo za Fardc zifatanyije n'imitwe y'abazarendo. Muri iki kikaba rero ari ikintu kigaragaza ko ari combined ground assault, nkuko amakuru y'ibanga bigaragaza ibitero biri mu rwego rwa counterinsurgency operation Fardc iri gukorera muri Au Plateau d'Ofizi, aho igisirikare cya Congo kiri kugerageza gusenya enemy strongholds and logistics bases, ndetse aho abarwanyi bashobora kuba bafite command and posts. Ku ruhande ihuriro rya FUSE ryatangaje ko ibitero vya drone byabaye indiscriminated bombardment, no kuvuga ko byibasiye cyane ibice bituyemo abaturage ibizwi nka civilian populated area, aho kugaba ibitero ku birindiro bya gisirikare gusa. Iryo huriro riravuga ko ibisasu bya drone byateje collateral damage ikomeye ndetse bigahitana abaturage benshi b'abasivili, nubwo aya makuru ataragenzurwa n'andi masoko yigenga. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'iryo huriro ryashinje ubutegetsi bwa Kinshasa gukoresha aerial strike capabilities mu buryo bushobora kuvutsa ubuzima b'abasivili, cyane mu bice bifite high ground population density nka Minembwe. Abasasanguzi mu bya gisirikare bo baravuga ko ikoreshwa rya armed drones muri iyi theater of operation riri guhindura uburyo bw'imirwano iri kugenda mu burasirazuba bwa Congo. Bakavuga ko zo drone zafashe cyane mu bijyanye na target acquisition, real time surveillance no kugaba ibitero mu buryo bwa precision strikes, ariko kandi bishobora guteza ibibazo bikomeye mu gihe amakuru ya target identification atizewe neza, kuko ibingibi biri gukorwa Fardc ishinjwa kubirasa igenda ishakisha idafite precision targeted
identification y'abagomba kuraswa. Kugeza ubu butegetsi bw'Kinshasa buragira icyo butangaza ku makuru atangazwa na M23 hagati abaturage bo mu misozi ya Minembwe na Murenge. Baravuga ko umutekano komeje kuzamba cyane mu gihe ibikorwa bya gisirikare birimo air strikes, artillery sharing ndetse na ground combat operation bikomeje gufata indi ntera muri aka gace kamaze igihe all active conflict zone. Kuri ubu rero biravuga ko urugamba rukomeye rukaze. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko Informa wacu awagiye kutubwira ibiri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Mutama, wiriwe neza? Wiriwe neza. Biri kuvugwa ko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko Masisi ibintu bitoroshye. Ni mu gihe kandi ari makuru amaze gutangazwa agira ati biragaragara ko Fardc gushaka uburyo bwose yakinjira Goma ndetse rashaka guprofita kuko bivuga ko Goma nta basirikare benshi M23 bahari ikaba yahinjira. Bihagaze gute Mutama kugeza ubu? Yego niko bimeze. Urabona ko operasiyo zose iri kusa naho ikoresha zifite imbaraga, ari uburyo ziza ari n'ingobire, kuko urebye uburyo bwigaruriye iyi Kazinga ni uburyo ubona ko ikwarisiyo yari ifite abasirikare benshi ndetse kuko ubona ko Kazinga yari imazemo iminsi idora mu minsi 7 ifitwe na M23 kandi bisa naho nayo yari yiyubatse mu buryo bw'ubwirinzi ndetse no kwizera ku mbaraga ifite, kuko n'ubundi ariyo yafashe irwana. Ariko ni ikintu kigaragaye ko uku gutakaza Kazinga byabaye nkaho ari nk'umwaka navuga kuri bo cyane, kuko ubona ko biri buze kugira ingaruka cyane ku duce twinshi turi kugenzurwa na M23 nk'izi za Gatoyi ndetse n'aha Nyabyondo n'aka gasozi kari strategique ka Kalvariyo. Ubona ko ariho imirwano isa n'ubundi iri kwerekeza muri koalisiyo. Baramutse M23 ikomeje gusa naho igaragaza intege nke muri aha, utu duce twose natwo dushobora gufatwa mu buryo bwihuse, kuko ni koalisiyo ubona ko yaje ifite imbaraga ku buryo bw'umurengera kandi ifite abasirikare benshi cyane, ku buryo ubona ko gufata aka gace ntabwo byanabatwara umwanya munini cyane mu mirwano yahabereye, kuko ubona ko byanze bikunze intego yabo ari ukwigarurira uduce twinshi turi muri iki cyerekezo barimo, dushobora kuza kuba twabyara ingaruka nyinshi cyane ku ruhande rwa M23. Urabona ko Kazinga iyi ibaye nka pozero mu izingiro ry'imirwano ya buri munsi, umwe iminsi 7 undi iminsi 3, umwe abikura mu ndi. N'ibintu rero bitoroshye cyane kuri iyi koalisiyo ya Fardc ubona yahinduye ingamba cyane. Mutama, kuri ubu navuga ko imbaraga za M23 ziri kugenda ziba nke. Ni mu gihe kandi Fardc ikomeje kugenda yongera imbaraga, kuko andi makuru haragaragara mu mikenke hagaragara amashusho aho abasirikare ba Kongo Fardc bivugaga ibigwi bavuga ko bamaze guhanura indege ya drone ya AVIS kuri uyu wa kabiri. Kugeza ubu kuba bihagaze gutya ndetse bikomeje kugenda bivugwa ko Fardc ikomeje gukora operasiyo zibabaza M23, ni igiki kibyishe inyuma kugeza ubu? Ikintu kiriho kigaragara cyane ubona ko urabona ko koalisiyo isa naho yahinduye ibintu ku rwego rwo hejuru mu buryo bwo gukoresha force nyinshi kandi zifite ubwitange mu mirwano ndetse n'ibikoresho bihambaye, kuko urabona nka sheringi yiriwe muri kiriya gice cya Minembwe ndetse na n'uyu munsi mu gice cy'igitondo niko byari bimeze. Rero harimo no kuba ubona ko cyane iyi koalisiyo isa naho ifite amabwiriza mashya ndetse hakiyongeraho n'izi ngabo za Ngora. Bigaragara ko muri iyi minsi ziri kwitwara neza kandi zahawe briefing ku rwego rwo hejuru yuko badakeneye kongera kumva batsinga urugamba ku rwego ruhanitse nko mu minsi itambutse. Yego, ni ikintu rero ubona ko gikomeye cyane ku mirwano iri kuba muri utu duce twose. Ku ruhande rwa M23 ifite akazi kenshi cyane, kuko uri kubona ko koalisiyo isa naho yahinduye ibintu mu kugaba ibitero ahantu henshi hatandukanye, kandi ikaba noneho isa n'iri kurasa ku ntego, kuko ubona ko itangiye kugenda ifata uduce bitandukanye no mu minsi itambutse wumvaga buri teka ryose aho bashoye urugamba batabasha gutera n'intambwe ebyiri. Mutama, ku bijyanye wenda no kongera abasirikare ndetse n'ibikoresho, kugeza ubu uratubwira ko bihagaze gute ku ruhande rwa Fardc? Yaba ari operasiyo wenda bateguye izamara igihe kinini bijyanye n'uko baba bari kuzana ibindi bikoresho bishyashya?
operasiyo bateguye urabona ko bari kubikora badahubutse, bishobore kuba bamaze iminsi banayirimo, kuko wabirebera nko ku ruhande rw'uko ubona ko nk'ubu muri Sud Kivu muri izi nce za Minembwe ko hari amadeployment batangiye gusa naho bahindura muri iki gice cya Premier de Rusizi usatira muri imisozi ya Minembwe. Urabona ko hari ikintu bahingiyeho bashaka gusa naho bashaka inzira zinjira muri centre Minembwe baciye mu bice bitandukanye. Urebye rero ni ikintu gikomeye cyane kiri busabe umwanya n'imbaraga cyane bikomeye, kuko amakuru mfite ubu ngubu ni uko hari deployment nshyashya zirimo kwerekeza muri iyi Mitamba ndetse muri iyi misozi ya Mitamba na Murambya. Ubona ko bafite icyerekezo cyo gukaba ibitero bishya baciye muri za Mugeti n'aka gace ka icyabakabutse. Ni udusozi dusa naho tubogamiye hejuru ya Rusizi, ariko ubona ko dufite icyerekezo cyane kigana muri ya misozi miremire ya Minembwe. Rero ni deployment yagaragaye ko hari ibitero biri gutegurwa na Fardc, kuko ubona ko hari ingabo nyinshi ziri kuhaza ziturutse muri Uvira. Ubona ko hari operasiyo bari gutegura ishobora kuba yahita isa naho iteza ikibazo nanone, ku buryo ubona ko kudefanda kiriya gice no mu Minembwe kuri 23 byabagora. Kugeza ubu ku birebana wenda n'uruhande rwa Fardc kuba batanga akaruhuko, kuba ibyo bashinjwa ntacyo barabivugaho, koko ibiri kurasa mu baturage nk'uko M23 bivuga, cyangwa wenda M23 yabiri kujya kwihisha mu ngo z'abaturage akaba ariyo mpamvu Fardc yarasa? Icyo kiriho kuri Fardc ntabwo ushobora kuyibwira yuko Minembwe ari igice gituwe n'abaturage, kuko yabaye nka zone y'imirwano. Bo icyabo no mu makuru batanga cyane nko ku bantu ubasha kuba waganira nabo begere, barakubwira bati iyi ni zone yegeranye kandi y'imirwano ibamo imbunda ziremereye, ikabamo drone zo ku rwego rwo hejuru, indege zaraharashe. Gute abaturage baba bagihari ntibahunge ngo babashe kujya mu bice bitarimo intambara, nk'uko bashobora kuba bajya muri Uvira cyangwa mu zindi nce zose zaba zigenzurwa na 23, ariko aka gace ka Minembwe bakabasha kukagumamo kandi basaka ko kubona ibyo kurya ngo bibagora, ndetse bakaba nta n'umutekano babona. Fardc ntabwo yemera ko icyo kintu gikorwa, ariko mu bijyanye na sharing ibaha ngaha ku muntu waba ari muri kano gace uwo ari we wese ntabwo ushobora kumurobanura, ashobora kuhasiga ubuzima bitabaye kuba wahunga iki gice kirimo imirwano bitewe na sharing na drone ziharasa buri munsi. Yego, kugeza ubu kuba ibyo byose biri kugenda biba, igisirikare cyangora cyaraje, ariko urugamba navuga ko rutaratanga umusaruro abo kwa Kisekedi bari biteze, byagiye bipfira hemuta. Ego, urabona ko M23 muri kino gice urebye M23 uburyo yubatse muri Minembwe ndetse na Twirwaneho, babaye nk'abantu bashize ibirindiro byo ku rwego rwo hejuru, kuko iyo ubonye na sharing ibihari ejo kumva ko bakumiriwe kwinjira mu duce basheringagamo, bihita bigutangaza cyane, ukayoberwa imirwanire ya M23 na Twirwaneho muri aka gace. Urabona ko bafite strategie y'ibanga ryabo bihariye mu mirwanire, kuko iyo wabibonye ko sharing yabayeho wumva ko nta muntu cyangwa ikintu gihumeka cyasigaye muri aka gace, ariko ntabwo bijya bishoboka ko divasinga ku butaka ngo binjire mu gace akariko kose bakoze mu sharing M23 itarahagera cyangwa Twirwaneho. Rero ni ikintu ubona ko cyagoye ino kwarikiwe cyane ku rwego rwo hejuru, ariko ubona ko hari ingamba ziri kugenda zihinduka, ubona ko bari kugenda basa naho bahindura imirwanire, ariyo mpamvu ubona ko batangiye kugenda barwana bakagira ikintu bahindura, ku buryo hari uduce bashobora kugenda bigarura. Reka dukomeze tujye ku zindi aksi. Imwenga ho bihagaze gute? Mwenga naho navuga ko urugamba rukomeye ejo rwarahiriwe, ndetse no mu gitondo naho hazindutse humvikana biturika. Update nize mutama muri Mwenga. Ego, muri Mwenga hari uduce ubona ko iyi parasiyo ishaka gusa naho irwana na M23 ihora ihanganira nabo aka gace ka Burundi. Ubona ko iyi Burundi isa naho yegereye ibi bice byo kuba waba ugenzura Baraka ndetse n'amayira yerekezayo y'ingenzi cyane ku bantu baturuka mu nce zimwe na zimwe. Rero nta gace ubona ko
ubusatirizi M23 ifite ahantu irashaka kugira ngo ibashe gusa naho isatira ibe ikontorora Baraka cyane mu buryo byayorohera bibaye ngombwa ko operasiyo bategurirayo kandi bari mu gice gitandukanye n'iki cyo muri Fizi mu buryo ubona ko yabangamira Musaga izamuka yerekeza ahazaminengwe ndetse no kuba hari kazerite zimanuka cyangwa ibikoresho bisimbuzwa ibindi. Rero ni ikintu ubona ko Fardc ahangaha yakaniye cyane kubabuza ko ibi bice babigumana kuko byaba bibangamiye sitasiyo yabo bafite mu bijyanye na operasiyo mu gice cya Baraka na Minembwe. Reka dukomeze n'ubundi tujye mu bindi bice bitandukanye. Rucuru hari amakuru akomeye ari kugenda avugwa, uranyemerera tubwira abadukurikiye ibivugwa kuri FDLR. Ubu noneho turagaruka nawe uhita utubwira ibiri kuvugwa Rubero, Warikare, ndetse unatubwira n'ibyo kwa Batoma Lubangu nawe umaze igihe kinini avugwaho imirwano ikomeye, uze no kutujyana muri Katanga naho tubwira ibyaho. Abatuye mu mudugudu witwa Bulamba hari muri grupama ya Binza muri sheferi ya Bwisha muri teritwari ya Rucuru bakomeje gutaka ihohoterwa ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku mutekano muke uri guterwa n'inyeshyamba za Wazalendo na FDLR komeje kuba bateza ibibazo. Biravugwa ko abahohotewe kenshi bashinjwa gukora na FC. Amakuru aravuga ko imitwe y'inyeshyamba ibarizwa mu bihuru byegereye Bulumba ariyo bivugwa ko ihungabanya umutekano. Inyeshyamba za Wazalendo na FDLR zigatungwa gatoki hejuru yo gucengera mu baturage mu masaha y'ijoro nk'uko bitangazwa na Kivu Morning Post. Inyeshyamba zitwaje intwaro zinatera abakoresha umuhanda Kiwanja Ishasha ahitwa Katoro hafi y'ahitwa Katwiguru ndetse n'ahitwa Cabafu aho igitero giheruka cyabaye ku cyumweru ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Umwe mu baturage utifuje ko amazina yatangazwa yagize ati hani iwacu habaye byabaye akamenyero iby'umwihariko gusahura no gushimuta ibikorwa by'abantu bitwaje intwaro. Abazalendo n'aba FDLR biracyari hafi y'umudugudu. Biravuga ko ibi bikorwa bikorerwa mu bice bigenzurwa na FC kandi ko bikomeje guteza impungenge abaturage baho. Ibikorwa by'ubuhinzi byarahagaze mu gice cy'amajyaruguru y'uyu mudugudu aho abaturage batinywa kwicwa. Mutama rero ngayo nguko ni ibyo muri Rucuru. Tubwire nandi ari kuvugwa muri ibyo bice. Yego, muri ibi bice n'ubundi urabona ko iki ni ikintu abantu benshi batamenyereye aka gace batari bazi neza ko iyi ari nka zone isa naho yitambitse hagati ya M23 mu buryo udashobora kuvuga ko utu duce ubuze turimo Fardc ngo ubashe kuba wabyumva cyane bijyanye n'uko dusatiriye uyu mujyi wa Kiwanja ndetse n'aka gace ka Rucuro ndetse na Shasha iri ku mupaka wa Uganda ubona ko igenzurwa na M23 ariko wagaruka inyuma ugasanga izi za Gatiguru n'Igiseguro ndetse n'aka gace ka Zabinda zose zirimo muri kiriya gice cy'inyuma cyane hagati ya bombi ku buryo ubona ko kujera umutekano wabo kuri M23 bigorana, ahubwo basaga naho babahaye agahenge kuko aha ni ahantu hari ibirindiro bikomeye cyane bya FDLR mu myaka yose itambutse. Ubona ko baramutse batabashije gusa naho utu duce batwigarurira kubona umutekano muri kino gice cya Kiwanja muri Rucuro bizagorana cyane ku buryo buri hejuru, kandi ubona ko isatira ibirindiro bikomeye cyane bya M23 harimo ndetse na training nkuru hano za Cyanzu. Ubona ko nta mutekano byabaha ari abafite intwaro ziremereye bashobora no kubashinga rwose bari muri utu duce twa Giseguro kuko hegereye Kiwanja cyane. Kugeza ubu ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa hazanwe ibikoresho byinshi byo bicungiriwe gute umutekano. Ibikoresho umutekano wabyo nuko bisa naho ibihari byose biri gukoreshwa mu rugamba. Urumva ko iyo byabashije kubona amayira bikabageraho neza mu buryo bushoboka aba ari support ikomeye cyane kuko nko muri iki gice cya Rucuro izi operasiyo zose zabereye muri aka gace urabona ko bari basa naho bafungiwe amayira kuko za Ruberu za Beni hose hasaga naho nta mutekano uhagije uhari kandi niwo wakazanye inzira y'ibikoresho mu kugera hano. Rero ni baramuka babonye support y'ibikoresho bikagera muri iyi nabo bari kugenzura
kugira ngo bazabashe kuba batsimbura FDLR muri kano gace kandi zirazwi cyane ubona ko ari nayo mpamvu hakikiwe bizagorana cyane ku rwego rwo hejuru batabaye nk'ababafatirana nta sapoti barahabwa. Yego, dukomeje reka tujye ku bivugwa muri Katanga. Katanga wo bihagaze gute kugeza ubu? Katanga amakuru ariyo mashya cyane nuko nyuma y'uyu mutwe wari uriyo mu minsi w'ejo watambutse ubwo bavuga ko ari uduce bari bigaruriye harimo iyi Rusinga ndetse n'akandi gace kari kataratangazwa neza amazina. Ikindi kiriho gishya kuri uyu munsi nuko hari abasirikare babarirwa hejuru y'ijana babashije kwiyunga kuri uyu mutwe baturutse muri Fardc, ariko bakaba bavuga ko ari abambari n'ubundi bari basanzwe ari inkoramutima za Perezida Joseph Kabila akiri ku buyobozi, ndetse urebye bateye intambwe muri imwe y'ababandi bashinze umutwe bari bakomakomeyemo babashije gusa naho bafite uburenganzira kuri iyi leta ya ACTU. Rero urabona ko ni support uyu mutwe usa naho uri kubona cyane mu buryo butunguranye cyane bukomeye, ubona ko Fardc nayo isa naho yahagurutse atari operasiyo ikireba nkaho ari abantu baciriritse cyane bakimara gutangaza ko bari kugendana n'amahame ya M23. Urabona ko Fardc iri gutegura imigambi yo kohereza operasiyo ikomeye cyane bishobora kuza kubaho, rero kuba hakwangirika byinshi kuri uyu mutwe uramutse udafite ibikoresho cyangwa utiteguye bihagije bijyanye n'uburyo Fardc isigaye yiyubatse mu bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'intwaro zihambaye. Yego Mutama, reka dusoreze ngacu gushimire cyane. Yego urakoze cyane.